ndabaramukije mwese banywanyi mudateba kubana natwe mu makuru yibanda cyane mu gisata cya politike, umutekano, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abenegihugu. Turebera hamwe kandi zimwe mu nkuru ziba zikomakomeye hirya no hino ku isi. Tukaba rero tugiye kugaruka kuri operation Karundura yakozwe n'igisoda cy'u Burundi mu ijoro rikira mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu irekerezo rya 13 ruheshi 2025, aho bigaragara ko igisoda cy'u Burundi gikomeje ibikorwa byo kwigiza inyuma umwanzi bamaze igihe bahangana. Ibiro ni bibaye nyuma y'uko hari igitero gikomeye cyari cyagabwe ku birindiro by'umutwe urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ku wa mbere ku itariki 9 ruheshi 2025. Ni muzero turebere hamwe bimwe mu byaranze iyo operasiyo ikomeye yabereye mu bice bitandukanye bizari bimaze iminsi birangwamo imirwano ikomeye, ndetse biratangazwa ko ubu ngubu icyari igitero gikomeye igisirikari cy'u Burundi gikoze bwa mbere mu mateka, bikaba rero byabereye Rugezi ndetse no mu gice cyari kimaze iminsi kirangwamo urugamba. Ni ibitero byaje bituruka ahitwa Rurenge, ahitwa Gasiro, ahitwa Kabanjo ndetse byerekeza i Murimbya, ahari hasanzwe hari ibirindiro bikomeye. Biravugwa ko ubu ngubu mu ijoro ibintu bizoca bihindura isura nyuma y'uko igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi kiri gutoza abakomando bagiye batorezwa muri ekore militaire Domura, aho zari muri commune Rutana. Ni mu gihe hari abandi batorejwe muri centre de l'instruction de Gitega, akaba ari Igitega. Ni mu gihe kandi bagiye bigishwa bimwe mu bikoresho bitandukanye birimo utilisateur de la vision nictérema, détection d'attache de ennemi en forte, ndetse hari n'abandi bagiye batorezwa muri Kamuha. Ni muze turebere hamwe uko iyo operation Karundura yakozwe ndetse n'icyo bamwe mu bajejwe zimwe muri izo operation bagerageje gutangaza bagaragaza uko urugamba rukomeje kugenda rumera. Ngusabe rero niba ari ubwo bwa mbere udukurikiye ucurafyonda sabone kugira ngo uce wiyongera mu muryango mukuru w'abadahwema kubana natwe ngaha mu makuru akomeye abarebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'amakuru abagezweho mu buzima bwa munsi bw'abenegihugu. Reka dutangire gutya. Kari ku munsi wa mbere w'indwi tari igenekerezo 9 ruheshi 2025 mu mutumba uherereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahazwi nka Rugezi. Aha rero ni mu burengerazuba bwa komine Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo, habaye igitero gikomeye cyagabwe n'ingabo ziyobowe na FARDC zifatanyije n'izo Burundi, ndetse icyo gitero kikaba cyarabaye ku gicamunsi cyari kigamije guhashya no gusenya ibirindiro by'umutwe watwirwaneho mu 23. Gusa byakize ku muhingamo iri huriro rizwi nka AFC M23 rimaze gusubiza inyuma iki gitero cyakozwe mu duce duherereye ahari ibitaro bya Rugezi, ahitwa Mucikara, Mujikaka, ahitwa kwa Didasi, ariko byarangiye igisirikari cy'u Burundi ndetse na FARDC batabashije gukomeza kuba basatira umwanzi. Hari habonetse amakuru yavugaga ko mu rugamba haguyemo ku ruhande rwa leta y'u Burundi ndetse na Kongo, haguyemo ku ruhande rwa Kongo umusirikare ufite ipeti rikomeye rya majoro. Ni mu gihe bitangazwa ko ku ruhande rw'u Burundi haguyemo ufite ipeti rya kapiteni, abandi barakomeretse. Biro bikaba byarakorotse mu mutwe w'abasirikare b'u Burundi baca barategura operation yo kwihimura. Ku munsi wa mbere w'indwi tariki 9 ruheshi 2025 nibwo FARDC hamwe na FDLR nkuko bitangazwa n'abanyamakuru bavuga ko bari bateguye igitero ndetse bafite intego yo kuba basenya ndetse bakigiza inyuma uyu mutwe uri mu Rugezi. Birarivugwa ko rero hakoreshejwe ibirindiro byizwi nka morphological ibifite ibiguri ndetse na anti-personal trenches, ibikoresho n'ibirindiro byinshi. Intego yari ugusenya ndetse no kunesha ikipe y'umwanzi mu buryo bukomeye.
mu makuru turimo turagenda twakira nuko ibirindiro byari bihishe mu duce bikikijwe n'amashyamba ku bitaro bya Rugezi hafatwaga nk'umutumburuke mu buryo bworoshye mu gutanga amahugurwa mu bice by'ahitwa mu Cikacika. Bikaba bivugwa ko aha kwa Didasi habereye urugamba rukomeye abarundi bababariyemo, ariko nyuma yaho ibintu byahinduye uburyo bizakorwagamo. FDNB yari yarashinze rero imaze iminsi itanga amasomo yihariye mu bijyanye no kurwanira mu mashyamba, byagiye bitangwa mu masomo akomakomeye yatangiye kuri Ecole Militaire Domura ndetse no kuri Centre de l'Instruction de Gitega ndetse na Kamuha. Aha rero nibuho abasirikare nk'uko byagaragaye mu masanamu dufite bagiye batozwa mu kurwana mu masaha y'ijoro, kuba bahiga umwanzi mu zone akomakomeye arimo amashyamba, guhangana ndetse n'umwanzi mu buryo bwo kuba bikorwa bihishe, ndetse no gutegura ndetse no kugaba ibitero mu buryo bwihuse hifashishijwe ikoranabuhanga rihanitse ririmo lunette de vision nocturne gufasha abasirikare kubona mu masaha y'ijoro, ndetse banifashishije kamera thermique gushakisha aho umwanzi aherereye hifashishijwe gukora detection y'ubushyuhe bw'umubiri. Mu gihe kandi bivugwa ko iyo operation FARDC ndetse na FDNB bayifashijwemo na drone infrarouge ifotora amafoto mu kirere ndetse ntikangwe n'amasaha y'ijoro. Mu gihe kandi bivugwa ko bafite laser designator yihutisha irasa ry'ibisasu mu masaha y'ijoro, ndetse kandi bakoresheje missile thermolique ndetse na bombe incendiaire basenya ibirindiro by'umwanzi. Ngaha biragaragara ko FDNB yashoyemo ubutunzi ndetse n'ubumenyi budasanzwe muri iyi operation, kuko n'ubwa mbere bica bigaragara ko igisoda cy'u Burundi gikoresheje ikoranabuhanga rifite ubuhinga bwa none. Abasirikare b'ingabo za Kongo babarizwa muri iki gitero bagaragaje ko kwinjira mu birindiro byatwirwanaho ndetse no mu makuru atatu hatangijwe kurasa hifashishijwe NVG, drone footage ndetse na thermal detection, ariko umwanzi wari wateguye ndetse biravuga ko nawe yari afite irindi koranabuhanga ridasanzwe. Bikaba rero ku munsi wa mbere byarangiye kapiteni ndetse na majoro barwanaga ku ruhande rwa FARDC baguye muri mirwano. Hari impamvu nyinshi zituma iki gitero FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bagabye kidatanga umusaruro, bitewe nuko hajemo abazarendo. Ibiro bikaba byahinduye isura mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatanu ku itariki 13 Ruheshi 2025 abasirikare b'abarundi b'abakomanda nyuma y'umunsi bari mu marira bagabye igitero mu masaha y'ijoro, ndetse kikaba cyangije byinshi mu Rugezi, aho bivuga ko basenye uburinzi ndetse n'ibikoresho byayo mu 23 bari barahisha hagati mu biti hifashishijwe ubuhanga bukazwe. Biravuga ko ari drone ndetse na thermal imagine zibasha kureba ibice byo mu mashyamba z'umwanzi zatwitswe. Hari kandi ibikoresho birimo NVG bibona bikoreshwa mu masaha y'ijoro bizangijwe byayo mu 23. Hari kandi laser guided ardocances bishimangira ndetse bikanabasha gufasha igisirikare kurasa ku ntego byatwitswe. Hari kandi missile thermologique ndetse na bombe incendiaires, aho rero bivugwa ko batwitse intwaro, amasanduku y'amasasu ndetse na radio n'ibikoresho by'itumanaho birimo batiri, generator, ibiribwa ndetse na za GPS. Bikaba rero ibishingiye ku makuru twakiriye atanzwe na bamwe mu basoda b'u Burundi bagaragaza uko urugamba bakomeje kugenda bahindukira umwanzi. Biravugwa ko ibikoresho byinshi bya M23 byangiritse ndetse inkombe z'umwanzi zikaba zegeye kure. Aha rero bakaba bavuze ko ibirindiro by'umwanzi byigijwe kure. Mu gihe rero bivugwa ko umutekano mu Minembwe n'umutekano utifashe neza, aho rero bivugwa ko aha mu Minembwe afite amateka y'intambara, ubwicanyi bwagiye bubuza abanyamurenge kubaho, ndetse ahanini byagiye bigaragara mu bitandukanye. Ibyatumye twirwanaho ndetse n'umutwe mu 23 bafatiye mbere kugira ngo baze batabara abaturage. Bizongeye hari ibihuha n'amatiku ku buryo bikomeje kugenda bigaragara ibizwi nka deconfration, aho bitangazwa ko intambara kuri ubu yabiri kwitegurwa mu buryo bushya. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko ibikomeje kugenda bigaragara
ni ibintu byangije byinshi kuko kugeza ubu ngubu ahangaha mu Minembwe abaturage benshi bagiye bahava barahunga bitewe n'uko mu bihe bitandukanye bagiye bagirirwa nabi bya hato na hato. Ibi byose rero bigenda bigaragaza ibikomeje kugenda bikorwa. Kuri ubu biragaragara ko igisirikare cy'u Burundi cyongereye ubuhinga bwa none mu mirwano bakoresha barwana bitandukanye n'uko mbere byari bimeze. Biravuga ko Rugezi na Minembwe bibaye ibice bigiye kuberamo imirwano ikomeye kuko biri mu nzira yerekeza mu mujyi wa Uvira uherereye mu ntera nto ugana mu mujyi rwagati. Inzego za FDNB FARDC zirakomeza kuba zagaragaza ko zishaka kwisubiza ibice byose umwanzi yigaruriye. Kugeza ubu ngubu bikomeje kugenda bigaragara ko leta zikomeye ku isi ziri gukora ibishoboka byose kugira ngo iyi ntambara irangire, ariko bikomeje kugenda bigorana kuko usanga uburyo igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FARDC bagaba ibitero kuri M23 bigenda birushaho kwiyongera mu gihe benshi bari bategereje ko ibiganiro bizorangiza ikibazo. Kugeza ubu abasirikare ba FDNB barakoresha ibitero bifite ubuhanga bwiswe ubugezweho mu buhinga bwa none, ni mu gihe kandi M23 nayo ifite ikoranabuhanga rikaze ndetse anga mu Rugezi bakaba bari bamaze iminsi barinda abaturage kuba bagirwaho ingaruka n'ibikorwa by'abazarendo byari bisanzwe bibahungabanya uburyo buri kwamaganwa, ndetse abaturage baravuga ko bakeneye umutekano, ko badashaka indwano kuko bavuga ko mu gihe bari bamaze bacungerwa umutekano na M23 amatungo yabo atigeze agirirwa nabi. Kuri ubu ngubu buhamya bw'abaturage n'abasirikare ndetse n'inzego z'umutekano muri aka gace baravuga ko kuri ubu ngubu ibintu bishobora kuba bizigiye kuba bizakomera. Hagati aho FDNB FARDC ndetse biragaragara ko bari gukora ibishoboka byose kugira ngo babashe gukora mu gihe gito operation bavuga ko zigomba kurangirana n'uko kwezi kwa gatandatu bagize ibice bimwe na bimwe bisubiza, ariko kugeza ubu ngubu bikomeje kugenda bigaragara ko u Burundi ndetse ni igisirikare cy'u Burundi ibyo bakora umunsi ku munsi biragenda birushaho gushyira ibyago bikomeye ku banyekongo, kuko hari abaturage b'abanyekongo bagiye batangaza ko ibiba ndetse n'ibikomeje kugenda bikorwa byose bibateza ibibazo. Umuyobozi uyoboye ibikorwa bya gisirikare mu ntara Kivu y'Amajyepfo yasabye ko hashyirwaho uburyo bushya bwo gutanga amakuru kugira ngo hamenyekane ibikorwa by'inyeshyamba mbere y'uko bagaba ibitero. Ibyatumye bongera bamwe mu baturage babagira za maneko kugira ngo bafashe FARDC gukusanya amakuru. Hakozwe kandi impinduka muri intelligence military muri segitero operation Sud Kivu, aho bamwe mu bayobozi bakekwaho kwinjiza amakuru y'ibanga mu mutwe wa 23 kuri ubu ngubu bamaze kuba batabwa muri yombi. Ku rundi ruhande umutwe twirwaneho ndetse na 23 ibintu byahise bihindura icyerekezo, aho bivugwa ko bari kwimura ibirindiro byari Rugezi, aho biri kwimurirwa mu bice bizegera yitwa Kahwera hariya hafi y'imikenke mu rwego rwo kwirinda ko baza kuba bagorwa no kurwanira ngaha hafi y'umwanzi. Biravuga kandi M23 yahuje imbaraga na twirwaneho mu buryo budasanzwe, ndetse bamwe mu basirikare bakaba rero bakomeje kugenda bahabwa imyitozo mu bice bitandukanye kugira ngo babashe gusekiriza umutekano mu buryo bwizewe mu bice bya Rugezi, Minembwe ndetse n'ahitwa Kamombo. Ni mu gihe bivugwa ko bari gukoresha ibikoresho mu buryo bukomeye kandi budasanzwe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bihindura uburyo byagiye birakorwa. Abaturage barenga 33,500 bahungiye mu bice bya Bijombo, Kigoma, Muramvya mu Burundi kubera gutinya urugamba rushobora kugera hafi y'aho batuye mu duce twahitwa Kasesa, ahitwa Katabwa. Abaturage babwiye ibitangazamakuru ko bumvishe imbunda ziremereye n'amajwi ya drone mu kirere maze batangira guhunga mu buryo bwihuse. Umuryango Croix Rouge wabatangaje ko abana barenga 40 batandukanye n'imiryango yabo muri uku kwezi kwa Ruheshi 25, naho abarwanyi 20 bikaba bivugwa ko kuri ngo bamaze gufatwa matekwa. Bikaba rero bivugwa ko urugamba rukomeye. Umuryango w'abibumbye binyuze muri MONUSCO ndetse na groupe de
Expertise des Nations Unies watangaje ko uri gukora igenzura ku ngaruka z'intambara zimaze iminsi zibera mu burasirazuba bwa Kongo. MONUSCO yohereje ndetse kuri ubu ngubu Madame Bintou Keita ari igoma, aho yaje kubonana n'abaturage ndetse n'abo muri Alliance Fleuve Congo kugira ngo barebere hamwe ingaruka ndetse n'uko ibintu bihagaze kugira ngo azatange raporo y'ibyo yiboneye. Ibyifashe gute ibi bya Madame Bintou Keita? Aho ku gicamunsi cy'ejo ku munsi w'ine igenekerezo 12/25 ahagana mu masaha ya saa 9 z'umuyingamo nibwo indege yo mu bwoko bwa kajugujugu arikandagiye ku kibuga cy'indege cya Gomizanye. Umuyobozi w'ubutumwa bw'ingabo z'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO mu ruzinduko rwari ruteganyijwe ku munsi wo kuwa gatatu igenekerezo 11/25 ruza gusubikwa ku mpamvu zitamenyekanye. Mu bizanye uyu muyobozi harimo no kugirana ibiganiro n'abayobozi batandukanye ba AFC barimo Corneille Nangaa usanzwe ayoboye iri huriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umutwe wa M23. MONUSCO kandi mbere yuko ihagera yari yatangaje ko Keita azaguhura n'abagize inzego zitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru harimo n'imiryango y'abagore ikora ibikorwa by'ubutabazi, abakozi ba Loni abikorera muri Goma ndetse n'ubuyobozi bw'ingabo za SADC zoherejwe muri iki gihugu nubwo zimwe zatangiye gutaha. Uruzinduko rwa Madame Bintou Keita rufatwa nk'urusanzwe rujyanye no gukurikirana ibiri kubera ku butaka bwa Kongo, ariko kubonana kwe na Corneille Nangaa biragaragaza ko hari impinduka mu buryo bw'imikoranire y'umuryango w'abibumbye n'impande zihanganye mu gihugu. MONUSCO yakomeje kugaragaza ko igifite abasirikare bayo mu gace ka Goma bagikomeje kurinda abasivili no gushyigikira amahoro, nubwo AFC yo yakomeje gushinjiza ingabo gufatanya n'imitwe igira uruhare mu guhungabanya umutekano w'abaturage mu mujyi wa Goma no mu nkengero zaho. Bintou Keita akaba akandagiye mu mujyi wa Goma arimo kubisikana n'abasirikare basaga 700 ba SADC bari baroherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwa Sami DRC bwari bushinzwe gufatanya n'igisirikare cya Kongo FARDC kurwanya umutwe wa M23, ariko biza kurangira abatsinzwe urugamba barayamanika. N'ibintu bitaramenyekana niba uyu muyobozi wa MONUSCO Madame Bintou Keita nawe yabaje kumvikana n'umuyobozi wa AFC kugira ngo abasirikare b'umuryango w'abibumbye boherejwe kubungabunga amahoro muri Kongo baheze mu mujyi wa Goma boroherezwe gutaha nk'uko byagenze kuri SADC, kuko byagaragaye ko batigeze bashaka kuguma muri uyu mujyi nyuma y'uko M23 ifashe uyu mujyi mu mirwano ikomeye. Mu gihe amahanga akomeje gusaba ko habaho ihagarikwa ry'imirwano no kongera ibiganiro hagati ya Kinshasa n'uyu mutwe, hari icyizere gike cyo kubona umuti uhamye, ariko uru rugendo rwa Bintou Keita rushobora gufatwa nk'ikimenyetso gishya cy'uko Loni yiteguye kugira uruhare mu gushaka igisubizo cya politike kirambye ku bibazo byugarije ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho byagiye bigaragara ko mu bice Alliance Fleuve Congo igenzura umutekano ni wose ibintu bimeze neza. Ariko kugeza ubu ngubu Human Rights Watch yagize ibyo itangaza bishasha. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch wagaragaje ko hangayikishijwe n'icyemezo cyo kubuza itangazamakuru gukurikirana ibikorwa by'uwahoze ari Perezida Joseph Kabila n'ishyaka rye rya politike PPRD nk'uko byatangajwe n'inama nkuru ishinzwe itangazamakuru Kasake. Uyu muryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu uvuga ko icyemezo gishobora kugira ingaruka mbi. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara kuwa gatatu igenekerezo 11/25 Human Rights Watch yemeza ko itangazamakuru rifite uburenganzira bwo gutangaza cyangwa se kugaruka ku wahoze ari umukuru w'igihugu, nk'uko abaturage nabo bafite uburenganzira bwo kujya impaka ku ruhare rwe muri iki gihugu mu bihe bikomeye iki gihugu kirimo. Human Rights Watch ragira riti abategetsi ba Kongo bigeze kwihanganira kunengwa mu ruhame ku karubanda, kabone nubwo babaga batabikuye ku mutima. Uyu munsi ibibujijwe byashyizwe ku itangazamakuru birakomeye. Abanyamakuru bafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo kugira ngo bagaragaze ingaruka kugaruka
kugaruka kwa Joseph Kabila kandi rwose abanyekongo bafite uburenganzira bwo kujya impaka ku ruhare rwe muri iki gihugu. Abayobozi bagomba kumenya ko kubuza itangazamakuru gukora amakuru kuri Joseph Kabila bishobora kuzagira ingaruka mu bihe bitandukanye nuko byari byitezwe n'ubundi buryo bwo gukurikirana abantu ndetse no kumenya ko wahoze ari perezida no kubabuza kumva ibyagiye biraganirwaho mu bihe bitandukanye. Nkuko rero bikomeza bigenda bigaragara, iri tangazo ryashyizwe ahagaragara n'ihuriro ry'abanyamakuru bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa gatanu, ryagamaganye icyemezo cya Kasake cyo kubuza ibitangazamakuru gutanga amakuru ku bikorwa bya Kabila ubwo yari amaze igihe ageze i Goma. Ngayo nguko reka duce dusoreza ngaha, ngushimire cyane, ngusabe niba ari bwo bwa mbere dukurikiye ufyonde sabone kugira ngo ukomeze ubane natwe mu makuru tubashyikiriza ngaha abagezweho kandi aba yizewe.